koklozi mafotão. Eu tacam, o jicam, o blim. Aquela toma tu, aquela racamani. Aweno gawenoka, awena botinha, awena va. O toja hutu, duga o klebu, mo klebu a bonya ma to tomaru. Tagli mayora kakaka. Oyo toja ba, oyo homa koto, homa hakbo, sabakidi, adaroka ba kukuabo. Afatro ba mo mtoto, namanya meo, anyaje. Oyo baby to pleto. Oyo mo jopi ma shafo ibi. Ala wo jibafa. Jata jakoko. Asiko ti mo no du won. Oyo nyamo to, ebi ojo ajo ho joji. Oyo ra kaka. E asaru yelare. Nya amuja jiji mna nya pa ya okata. E jagbana pe dwa kata. Ba jara pe dwa ji. Ba, Anlo di ma ko togomu. Atota yo pona. Ati amagada damu. Atokwe wa nyam ati nada. Apoya. Aganaba, asinaba. Yo la mana musasi. Dola menye yo kato. Ya fo dola ma shimalo. Mama vonu sakata to domo yoto. Mieta kono mie chobubu kle kafu nao. Ba lesi ne viwo bohu len chifa fama. George nao la. Mieta penao do yauta. Be mia bohu la kia be. Hena tarojinu. Be mia do Hogbetsotso Za.This. Tituang bone kanto. Hena bedede azagama chila. Yubia ba wo ko hunsa dedi dem yatuma. Ayi wono ple kuma shime fiaka plentimao plefiayo kata va popra fisia. Biga pia boko prima hunsa ana matoko kata no nyina fisia. Ni kata miamo bubuya na henchifafa mana Anlo Dukor kata. Biga pia be amasio le mojikona. Pro no abaro de ti. Ayo ba fia ba premier tonchila na definao mausi wo mire hame. Na lolo si temile fia de kao popo siame. Ka azo aza kororo kata yeji gevia la shiome. Premierchi pelu como se mito ple de kao na ba na amisio le tate ha promi la zasiame. Ibia siao to Kristo mia petolame. Amesi mau la telefiadum pio plet bokokokla. Choma vo hei mavo me. Amen. Letola plet bila plet bokokokla pengkome. Amen.
magble le kakara dzi be le nuleriwo dzia efia kɔtɔe be mia tɔgbiwo wɔwoe erɔ fɔ aŋlɔnyigba ya dzi gbã ava tso Lakple du ya. Ye wɔe be Lakple yi ke woyɔna be Homea ye nye edu xoxo kekeake le aŋlɔ me. Hogbezã ya míetoa nyi ɖuɖumegbea tɔgbinye yi ke nye tɔgbi Yavudzega etɔ̃lia ƒe eƒe blaeve-vɔ-etɔ̃ zãɖuɖuɔ ye wɔe be wolé azã ya da ɖe anyi le eƒe 1962 me. Alea azã kɔ yie ye wɔe be emɔmefia yemayi me ne British yevuwo Mr. Joe Adam edo ta ɖe tɔgbi Adelaja vevelia yi ke nye awɔmefia ne yemayiwo me. Egblɔ nɛ be ne tɔgbi ɖeka ate awɔ heya kplɔ fiawo katã ƒoƒu ye wòanyakpɔ lekea, ke yi gblɔm nɛ be nedzagbagba wòaɖo azã ɖa ada ɖi yi ke aŋlɔwo katã aƒoƒo mieƒu wòanye azã miaɖu. Tɔgbi Adelaja evelia yemayiwo mea meɖi naneke tsɔtsɔ o. Ega eɖo kɔmiti eko tɔgbi Avudzega etɔ̃lia ekɔ da ɖe kɔmitia dzi be nenye gbalẽdzigla ne woate mɔ yi ke mialé nane da ɖi abe azã ene aɖu. Wotso edɔ ma wɔ etso ŋkɔ nɛ be Hogbetsotso Za. Enye nyateƒe nyagagblɔe akpe ɖe ŋu be Alakple eva zu edu gbãtɔ yi ke eɖu Mini Hogbe hã elabe eyi woɖo Mini Hogbe be yewoaɖu Alakple nye du gbãtɔ eƒo Mini Hogbea ɖu abe ale míeɖu megbea ene. Ta ne megblɔe be azã ya va aƒea nyateƒe matrɔmatrɔ wònye be aƒe mi katã mieva. Alakple ɖufiawo kple Lakpleviwo wowɔ dɔ geɖe le aŋlɔ ƒe tutuɖo ŋgɔyiyi me. Vevietɔe nye tɔgbi Avudzega etɔ̃lia. Eno aŋlɔ ŋgɔ abe enyadrɔla ne le British court yemayiwo me eyi ke wònye member ne Native Court Authority le keta. Ya ke hã ƒe dɔwɔnawo wɔe be dziɖuɖuɔ ne ŋusẽ ye woɖo ekɔti gã nɛ le Lakple afia yi ke kpo gome alo adro nya ne du yiwo abe aŋlɔ gã, Nyako, Tsavi, Komeshime kple du bubuwo ke ƒoxlã mi. Eye wòva nye woƒe tatɔ alo president ne aŋlɔ Native Appeal Court. Xemamea tɔgbi kpɔku eyi hã va zi dzia yi hã va elé kaɖigbɛa tɔtsia ɖe asi elé aŋlɔ ŋgɔ ewɔ dɔ geɖe. Ele ŋgɔ ne aŋlɔ Traditional Council eyi ke wòle ŋgɔ hã ne amuganutowo me. Eno Ghana hã ŋgɔ eva zu ambassador ne Japan kple eduwo abe amatɔwo ne abe New Zealand, Australia, Singapore, Papua New Guinea kple tɔwo. Míagblɔe ya be si defense ya kpɔ míele le ketea tɔgbi kpɔku etɔ̃lia ƒe asinudɔ ye no dɔ dzi abe civil engineer alo director ne dɔ ma ene. Tɔgbi chairman amekpekpe tɔxɛawo magblɔe aka ɖe dzi be mote aŋlɔ ƒe nudzɔdzɔ alo history ŋlɔ ga Lakple ƒe ŋkɔ me dzedzem o. Ehma wɔe be míawɔ Lakpleawɔ míyɔna mía ɖokui be nuteƒewɔlawo. Mía zã ya ɖum ahe ɖekawɔwɔ kple adzre míaƒe kesinɔnuiwo le dekɔnu me ne Afrika kple ƒugododoa katã nakpɔ. Tɔgbi zimenɔla, dukplɔla xoxoa ƒe teƒenɔlawo, tɔgbiwo mamawo, amekpekpe veviawo kple nyadzɔdzɔdɔwɔlawo. Magblɔe agate gbe ɖe edzi be edu tɔxɛ ya me mieva dzea, míegblɔe be ye eko Hogbezã ɖo te. Fiya tututu míenɔ gbemagbe eƒe 1962 ewɔ kɔnuma yi ke Joe Adam ekpɔe be anyo be míaɖɔ zã ɖe atea tututu ya míega ewɔ gba. Fiya tututu míenɔ wò dɔ ma ede dziƒo nam be eyi míetsotso ga afiya memi ɖe agbɔna ƒe Hogbezã etɔxɛ nɔ ge gɔmedzedzea koe ya
meyiwo katã va egbea míegamɔ nu kpɔm be mí katã míagado go le aŋlɔga aɖu Hogbezã ɔdiatsɔ. Ne megblɔe la, medo wizɔ tɔxɛ na mi eve Alakple toxɔdua me. Akpe na mi. Aweso. Doble garama. Elulo. Yawe nyanwo o. Ya togyo to Africa. Ama ibo nyigba panya ka. Aba emiona. Kanado kwe emiona. Bana choji, bana chonya nya okela oga. Anglo kloche klololo. Nakachira kano to mabinu. Ama akpowe. Duno mama semanya eza fitikoli. Kana kumanya nupo Joba kumanya nupo. Joba kumanya nupo Kana kumanya nupo. Nyanya no. Yato bioto Africa. Ama ibonyi bampanyaka. Aba emiona. Kana dakwe emiona. Bana choji, bana chonya mia okwela oga. Anglo kloche klololo. Nakachira kano to mabinu. Ama akpowe. Duno mama samanya eza fitikoli. Israel no could have you
elevana miaƒe gologianu wo dometɔ geɖewo ablotsiwo tsona vana va nɔ anyi dzinu aɖewo kɔ agatrɔ dzo míesrɔ̃ nu tso lãwo ŋu srɔ̃ nu tso tɔmelãwo ŋu míesrɔ̃ nu tso gbemelãwo le enua domi afia ŋu míesrɔ̃ nu tso atiwo atratsiwo amutsiwo kple nu yiwo ke míekpɔna le amua ŋuti alo amua me ezãna ne míaƒe tutuɖowo kɔ míesrɔ̃ nu tso wo katã ŋuti ke míaƒe nusɔsrɔ̃wo wo dometɔ nu yiwo míekpɔ tso mea enye míaƒe dzidzi be míaɖe ɖewo afia mi eye míeƒoƒoƒo aleka míekpɔe de dzesie be le míaƒe elãwo kple etɔmelãwo gbemelãwo kple atiwo ke eno mía si tsã míekpɔe de dzesie be vovototo gã aɖe va wo dome nu yiwo ke nɔ anyi tsã míezãna wo katã wo megali o evelia míekpɔe de dzesie be tɔmelã yiwo katã lia wo katã wova zu sue wo megatsina ɖo afia ɖeka hafi azi nɔna dɔme na o katã nye kuxi ele tɔ ŋuti míekpɔe de dzesie be amua ƒe edze yi ke le tsia me edzea va sugbɔ ale gbegbe dze ale be hema le me be elãwo ke le tɔme alo tɔmelãwoa wome fufu kpɔm nɔ tsi o míekpɔe de dzesie be etɔ exe akpa vovovowo efia be tɔsisi vovovowo woge ɖe etɔ me etsã wɔwoe sina ɖe tɔ me hafi tɔ gbɔgbe elã vovovowo vana gake fifia mɔ xe no ta womega sisi nu ɖe etɔ me ta ena eva wɔe be edze le yi ke le amua me afia edzea seŋ míedzi be míaɖui ɖe duawo katã gbɔ be eyiyi aɖe be míatro míaƒe agbenɔnɔwo vevietɔ le ale míetɔ kple eƒe golɔgenyigbawo zãmee ŋu eɖɔ yiwo míeɖoɖom elã ƒomeviwo ɖe míele elãwo metsitsi mo míewo hem ale be míadzagba trɔ si xema ŋu evelia etsã le míaƒe nusɔsrɔ̃ me alo nugɔmekuku mawo na míenya be nenye be tɔʋuwo xea yewo ƒona ƒu abe du ene ave ɖe tɔʋuwo me that self-help is no longer there kpekpe ɖe ame ɖokui ŋu megali o ale be míedzi be míate gbe ɖe dzi ne dua be eyiyi ade azɔ be abe dumeviwo na míagalɔ awɔ ɖeka hena míaƒe dua ŋgɔ yiyi magaɖo kpe dzi be eya míenu ƒom a míegbagba ɖe sia ɖe dzem be míakpɔ ga tso yevuwo gbɔ ne míava ʋu etɔ me ta ne mawu ve míanu miedo gbe ɖa ɖe mía ta medzidzi ge o eƒe yi gbɔna ma míeŋlɔ proposal alo míegbe dom ɖa be woanyo tɔʋu yiwo katã li wòdze be mía aɖewo be etsia na gbɔgbea míegbagba ɖe sia ɖe dze ge be míawoe ke miekuku ɖem be miawɔ ɖeka kpli mí be nuwo nasɔ míeda akpe ne tɔgbi amezegu be wòte eyɔ mí ekplɔ mí vɛ alo kpe ɖe mía ŋu be míava wɔ wɔna ya kpli mí edzo dzi na mí be míeva akpe gã aɖe na mí míawoe le dɔ dzi mawu nayra mí
It is my greatest pleasure and honor to do this presentation on Anlo Education Trust Fund, and I do this respectfully on behalf of the Awomafia of Anlo, Togbi String III, who is the chief patron of the trust, and on behalf of the chairman, Emeritus Professor Victor P.Y. Gazekbo, and other members of the Board of Trustees, and on my own behalf. What are some of the objectives of the fund? 1, to raise money into the fund regularly. 2, to improve the educational performance of the youth in Anlo. 3, to support needy children in Anlo to have access to education at all levels through scholarships. 4, to improve facilities in some basic and junior high schools in Anlo. 5, to develop career centers in Anlo to help the youth make reasonable career choices. 6, to fund apprenticeships, that is skill development for the youth. 7, any other activities that may be deemed necessary to develop the youth of Anlo into excellent professionals for the nation. What are some of the achievements of the fund? Since its inception in 2009, the Anlo Education Trust Fund has made a partial success of its plans. This was largely due to insufficient funds. However, with the little funds we were able to mobilize, we made a modest, impressive impact on education in Anlo through infrastructure development, teaching and learning, an award of scholarships to individual needy students, and specifically the following are some of the achievements, just to highlight a few. 1, the fund built and donated a 6-classroom block to Agbachivi, a deprived community in the Angloga District Assembly. 2, the trust offered scholarships to 69 needy students at the SHS level, a yearly average of 12 scholarships between 2010 and 2016. 3, the fund supported 5 students to access university education. 4, the fund procured and distributed 3,000 exercise books
to selected basic schools in the area. 5. Through the fund, the board procured and distributed 114 laptops to selected basic schools in the area, and also donated over 1,000 library books, 5 basic schools in the area. Again, the fund organized reading and spelling competition for basic schools in the Anglo community. And also, the last but not the least, we conducted science, technology, engineering, and mathematics, that is STEM workshops, for over 600 girls in JHS in Anglo district and the Kata municipal areas. Toby Chairman, to conclude, I'll say that on behalf of all our beneficiaries, we, the Management Board of the Anglo Education Trust Fund, hereby express our sincere gratitude to all donors who made it possible for the fund to make a modest contribution, promote educational attainments in parts of the Anglo traditional area since its inception in 2009. Thank you for your attention. The chiefs and people of Kome do appreciate this tremendous contribution RSM Andreas Kofi Tete made towards the development of Alakple, as well as the honor he brought to the town, the country, Ghana, and Africa as a whole. Therefore, on this historic Anglo 2024 Mini Hogbetsotso Za, we posthumously present this prestigious citation in his honor. I echo Andreas Tete. The chiefs and the people of Alakple do appreciate the tremendous contributions John Koblak Bachiko Humado made towards the development of Alakple, as well as the honor he brought to the town and the country Ghana. Therefore, on this historic day, the day of Anglo 2024 Mini Hogbetsotso Za, we posthumously present this prestigious citation in his honor. Ayeko. The chiefs and the people of Alakple do appreciate the tremendous contributions Togbi Poku III made towards the development of Alakple, as well as the honor he brought to the town, the country Ghana, and Africa as a whole. Therefore, on this historic Anglo 2024 Mini Hogbetsotso Za, we posthumously present this prestigious citation in his honor. And we say, Ayeko. The chiefs and people of Alakple do appreciate the tremendous contribution Togbi Afutega III made towards the development of Alakple, as well as the honor he brought to the town and the country Ghana. Therefore, on this historic Anglo 2024 Mini Hogbetsotso Za, we posthumously present this prestigious citation in your honor. I echo Togbi Afutega III. The chiefs and people of Alakple do appreciate the tremendous contribution you, to Major General, retired Henry Kwame Anyiroho, made towards the development of Alakple, as well as the honor you brought to the town, the country, Ghana, and Africa as a whole. Therefore, on this historic Anglo 2024 Mini Hogbetsotso Za, we present this prestigious citation to you and wish you good health and happiness. I echo Major General, retired Henry Kwame Anyiroho. Agbanya nkeke tɔxɛ na mie komatɔ gbegba abale dufia gblena yaga nɔfia gba agaro hogbe anyi sikenya mini hogbe la Alakple
Alakayama, ye Tobian Fuma, Ayo, DCA, Nonye Mai, Chicken Joe Idam, Agba, DCA, Yaza Romania, Myotomia V, set Yomabu. That history is repeating itself. Anya Sanamanto, Namia Zanduma, Miaronko, Miapa Dakonwoji, Miapa Nunomashioji, Abalemia woman, Ye Miaglona Miavio, Hamba, as I rumiela, at Shaw Bona, Oibolamia Tapanoga, that George number, and I make Pomiano Viwa, of Wio Formula, Ohondum, Abalo Jabodriana, Abamoma Fiana, Anyonto, Banyaha, Abamagalazama, Yahanya Yakoyamba, the cow, Anangok Baye, Nakoma, Shimadua, Pla Anlo Dukor Katan. Agba Anyan Kakatohiere, Ikaba Yaha, Aba America Lamiata for a sort of Quamana. Yaha Mava Akpo, one I had topper. Manya Nyataponol again, the record time la fiaro. Ma ala afia ha Abba Alakple VGG and Alaba Danye Najima Alakple Viwe. Agba Jimenola Bubuto Togbi Awusu Avalia for Atata Mie Vapupura Adu Ama Afi Ika Amagaradan Kora Adwajiba Alakple, the hidden city. Anya Nyatapa Nyaba Nyapa Gododo Afiagba Alaba Okla Shiako Na Nyapa Tomanyachi Ika O Nami Ika Aglok Piokoba Rekawawo Alu Novichlela Ika Anaba Nyapa Anuyo Kanya Lakawanwo Mia Ado Vivira Wongchi Anya yi tokera haba Mia Adangle Cho Miapa Nuwa Nao Kata Ika Mia Jilayo Ka Vayi Aglarinami Vavito Yuto Agba Anya Mokpokpo Nyere Ba Miagako Ada Johoho Ye Miao To Miama Hakura Reka Wawo Ika Mia Jijimna Anglo Ntokata Nchi
ba Hogbeda shi ya ba chom ye va. Emi de samba dumagama te ba bago. Amo zo magbo. Ame obana no etepa ha. Ya aga na dore pata. Ta dollar da shito te me ba zo agba. Togi gba ma da kwa ba agba pa za. Bo voli be mi azan dugo. Aka mi ba cho zama mi ko ba ajagagba. Ala Alakple Dukor. Plentu makatara shi. Ala Alakple Dukor onya. Speech from His Excellency John Dramani Mahama to this special occasion of the chiefs and people of Alakple and its environ. Ladies and gentlemen, Togbio Mamao, the elders of the land, and my good people of this area. Though he would have wished or loved to be here in person, he is currently attending to a very important assignment outside. He has therefore sent a team led by us and the regional secretary, the MP for the area, and party executive to represent him at this very important occasion. It is with great honor that I stand here today as we celebrate the Mini Hogbetsotso Festival, a time for reflection, unity, and appreciation of the shared values of our people. This year's theme for the anniversary is strengthening the bonds and enhancing our shared heritage is especially relevant at this critical moment in our country's history. Unity, solidarity, and collective action are necessary to restore the future and progress of our country and the dignity for all Ghanaians. For centuries, the Anglo people have demonstrated resilience, courage, and unity in the face of adversity. Our ancestors overcame great challenges through the collective strength, and guided by these values and customs, they continue to define our identity as a people. We are one people with shared destiny, and together we will work for brighter, more prosperous Ghana. As we celebrate today, let us not forget the wisdoms of our ancestors and strength that comes with unity. Let us continue to embrace our shared heritage and march forward as one people, confident in our collective power to build the future we deserve. May God bless you all. May God bless Anglo land, and may God bless our homeland, Ghana. Thank you.
Beduna macho awo mafia gbovenam na me biamba alake mpoza aglobe Alakple to ga wonu teƒe egba e me va ro a me kpɔ mi le afia dzɔgã aɖe ge ɖe nyeme egɔme nye be nyemebui be anɔ ala o kpekpe de dzesi abe dziŋu ɖeka aɖewo kɔsira aɖewo va yi ene be wɔna ame aɖewo be migaɖu azã ya o gake nu sia nu mawu wɔ enyo ta maze mɔnukpɔkpɔ ya ada kpe na ame yiwo no tate ne dzagbagba ete azã mieɖua ada kpe ne wo aƒo tsi abɔta ne wo be wowoe wɔ de gã ya na mi ale mia katã mienya kpɔkpɔm miebɔ ɖe afia wofia be wo dɔ nyui aɖe hã wohiã be miaƒo tsi abɔta na le tia dona me ƒe
enufoma miatɔgbi zegua ena mienya be Hogbetsotso zã ya ɖo mie la edze gɔme abe fefe ne tso du ya me Alakple du ya me tso le ƒe 1970 me ta egba afi ya mie bɔbɔ nyi roa magblɔ be azã ƒe dzɔƒe mie le egba eye maze mɔnukpɔkpɔ ya ade akpa manyagblɔ ne Alakple Development Association tɔwo ale edu ya wodu akplɔme wona ŋgɔgbe yi edua me vam akɔwunua medzi be maze mɔnukpɔkpɔ ya adakpe ne ame sia ame si ke va fia be Mawu hã natu tsi ne Alakple dua ne wòkpɔ ŋgɔ yi ne wòtu tsi ne Anlo Dukor ŋutɔ hã ne wòkpɔ ŋgɔ yi fafa nava le míaƒe efiagblea me ta mada akpe ne Mawu be ekplɔ mi va ɖo afia míeɖo egba akpe na mi. Our sincere gratitude goes to the chairman for the occasion, Togbi Abadada. Miele akpe gã aɖe dam now for honoring and gracing this occasion and seeing to it that everything went successfully. Akpe now, Togbi. To Togbi Ame Zegu, our honorable host, for accepting and welcoming to host all of us here in his home. Togbi, miela akpe gã aɖe dam na wo hã. To everyone who is gathered here, we say a big thank you to you all. Miaƒe ɖekawɔwɔ, miaƒe nuteƒewɔwɔ, yena be egbe ŋkekea ƒe wɔna eyi dzi nyuie edze fiato edze gato. Medo dɔnɔ na mi loo akpe. Mawu gã asogbolisa netu tsi na mi katã akpe na mi. Mama vɔ ŋusẽ katã tɔ. Bubu kafukafu kple akpe biatsɔ míele nɔ le gaƒoƒo vevi ya me le yi me míeyɔ le gɔmedzedzea be nàdɔ wò gbɔgbɔ kɔkɔe aɖo ɖe mía me be wòakpɔ wɔnawo ta na mi bena nu sia nu nayi dzi le wò ŋkɔ me ale be míawɔ nu sia nu wòadze fiato adze gawo tɔ ekpe ɖe mía ŋuti ese míaƒe kuku ɖeɖe eye nena be ŋkekea nyo na mi míeda akpenɔ ɖe nu sia nu yi ke yi dzi le afia ta míebia lãmesẽ na Anlo Dukor ŋutifafa kple ɖekawɔwɔ na Anlo Dukor ƒe amenugɔgbewo katã nenema ke míegabiam be alea nekplɔ mi katã le mɔzɔzɔ me míeva nagakplɔ mi míagaɖo mía nɔƒewo dedie be míatsɔ bubu kafukafu kple akpe akɔ na wo gbe sia gbe. Míebia siawo to míaƒe tɔ Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Amen.